Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maisai tek plung. Wong saiki apa wani urip tek plung. Tek plung itu ya kayak manuk, kayak burung. Yang akan dimakan hari ini ya dicari hari ini. Sesuk golek neh. Manuk kan gitu. Manuk gak ndek gudang. Enggak ada hari barang kaon. Ndek jiku golek dipangan saiki. Sesuk golek neh pangan. Saiki apa ana wae. Ana sing wani tek plung ngono gak ono. Karena tidak ada keberanian itu, tidak ada keberanian. Mesti kuwatir, engko piye? Wis ngono ae sih. Jalukane pensiun barang. Jadi ono jaminan masa depan barang itu. La ilaha illallah. Wanging wedine melarat itu nemen banget. Wedi melarat itu luar biasa. Nanti korupsi barang kok saking wedine melarat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa man ahabba ay ya'rifa miqdara saja'atil anbiya'i falyaqra ma jaa'a fil Qur'anil Karim. Wa man utai sapaning wong ahabba sing demen ya man demen ing ayak rifa ing yen to ngaweruhi ya man miqdara sajaatil anbiya ing ukurane keberaniane para nabi palyakra mongko supaya maca sapa man ma ing barang jaa kang tumeka ya ma fil Qur'anil Karim kang ana ing dalam Quran kang mulya muta'alliqan bidzalika hale gondelan bidzalika kelawan mengkono-mengkono majaa fil Qur'anil Karim. Fa hadza utaiki Sayyiduna Hud pemimpin kita Hud sallallahu alaihi wasallam yahki anhu ngikayatake menceritakan anhu tentang Sayyiduna Hud sapa Rabbul Izzati pangeran sing maha agung kaulahu ing dawuhe Rabbul Izzah la dawuhe Nabi Hud li kaumi marang kaum Nabi Hud. Jadi Gusti Allah Ta'ala hikayatan angkau lihud li kaumihi sing dawuh Gusti Allah Ta'ala tadi tentang ungkapannya Nabi Hud inni usyhidullah wasyhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi wakiduni jami'an summa la tunzirun. Nabi Daud ngendika seperti yang dihikayatkan oleh Al-Qur'an. Ini sak temene ingsun iku uzhidu nyeksekake sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Wasyhadu mongko nyeksenono sira kabeh. Ani sak temene ingsun iku bariun lebaran, ndak ikut campur ya. Lepas tangan, ndak ikut-ikut. Mimma tusyrikun saking barang kang nyekutokno sira kabeh. Min duni saking sakliyane Allah. Fakiduni wis kowe arep ngupayakno apa sira kabeh ing ingsun. Gawe reka daya apa ae sira kabeh ing ingsun, fakiduni mongko
ngreka daya sira ing ingsun jami'an kabeh ae sumalatun diru mongko keri-keri ora usah nunggu sira kabeh saiki saya kono aku mbak apakno jajal reka daya lah aku ini ndudono gagahe kendele Nabi Hud kaum wis monake tantange kiduni jami'an sumalatun diru rakswen aja keswen latun diru niku rasa keswen kiduni mesti kendele ya wong apa utusane Gusti Allah taala. Utusane Gusti Allah, waline Gusti Allah taala. Wa hadza sayyiduna Musa lama qala lahu qaumuhu inna lamudrakun yaqulu fi sajaatin kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Wa hadza lan iki Sayyiduna Musa, pemimpin kita Musa alaihissalam. Lama qala lahu semongso ngucap lahu marang Nabi Musa sapa kaume Nabi Musa. Inna lamudrakun kita pasti ketututan gitu. Dikejar pasukan Fir'aun sak Fir'aun sisan. Mesti kecekel kita lah tututan kecandak kita kabeh iki mah payah depan situ segara samudra pasukan dari sana ngejar-ngejar Nabi Musa sak balane yakin lah iki inna lamudrakun yakin tenan iki wis cekal tenan kita ini nalika kaume ngendi padha ngucap ngono iku ya aku ngendika sapa Nabi Musa bisajaatin ing dalam keberanian yang luar biasa kala ada mudrakun piye ora innama ya rabbi sayahdin setuhune maya sartane ingsun iku satan ingsun Rabbi apa pangeran ingsun saya dini bakal nuduhno sapa Rabbi ing ingsun jalan keluarnya enggak usah takut kan Nabi Musa kan dikejar-kejar karo Fir'aun sak bualane sampai ke laut udah mesti kecekele Nabi Musa kedawan nyabetno tongkate sabetno ning laute dadi daratan pasukane melayu kabeh lewat daratan itu ditututi karo Fir'aun sak balane bareng wis tekan tengah-tengah balik dadi segorone terem kabeh masuk Fir'aun. Wal anbiya mongko utahe nabi-nabi iku asjaun nas, luweh kendel-kendele manungsa. Ya iku wingi sing tak kandhakno iku wong bagaimana mereka mempunyai misi tugas untuk mengajak orang untuk mendakwai orang. Nah kalau dia tidak punya keberanian ya, bagi piye carane ngajakin orang wong semono akeh. Nek gak ana keberanian ya enggak jadi, enggak kasil. Mulane nabi-nabi itu paling kendel-kendele manusia. Mergo yaiku dia punya misi yang harus dilaksanakan dan itu tidak bisa kalau tidak mempunyai keberanian yang besar. Ya.
Kowe memang berjuang gak duwe keberanian ya ora bakal. Keberanian itu juga yang membuat apa jenenge nabi-nabi itu dadanya lapang. Berani memaafkan orang, berani melarat, berani macam-macam. Saja itu berani segala macam. Orang kok hanya berani menghadapi orang. Wa huwa utai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan kita sedang berbicara tentang Kanjeng Rasul, nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi-nabi itu asja'un nas, bahwa alaihi utai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku minal anbiya, termasuk nabi-nabi juga. Bahwa mongko utai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan nek ngono iku misluhum sepadane anbiya, maksude ya asjaun nas, bal huwa asjaul anbiya, balik huwa utai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku asjaul anbiya, luweh kendel-kendele nabi-nabi. Kok iso ngono? Li annahu, karena setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ursila, diutus ilan nasi kafah, marang manusa seluruhnya, kafatan halis kabeh. Waqat kana lan teman-teman ana sapa al anbiya para nabi-nabi liyane qablahu sadurunge Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yursaluna, diutus kabeh ila aqwamihim, maring kaum-kaume anbiya khasatan, secara khusus. Nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada kaum-kaumnya. Ada yang seperti Nabi Hud, Nabi Yakub, ada di kaum khusus, di kaum Ad, kaum Samud. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke seluruh manusia. Sehingga kalau kaum-kaum itu mempunyai karakter sendiri-sendiri, ini kaum Samud misalnya karakternya ini, kaum Nabi Nuh karakternya ini, kaum Ad karakternya ini. Itu dihadapi oleh nabi-nabi ini, ya cuma itu aja. Nah Kanjeng Nabi ini seluruhnya, bukan hanya kaum-kaum ini, seluruh manusia dengan berbagai-bagai karakternya yang tentu saja sangat beragam sekali. Kalau nabi-nabi itu dianggap asja'un nas, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asja'ul anbiya, lebih kendel-kendele nabi. Karena yang akan dihadapi ini an-nasu kafatan. Menghadapi satu bangsa tentu saja lebih mudah daripada menghadapi bangsa-bangsa yang banyak. Wong Arab iku padha-padha Arabe ae iku beda-beda kabeh. Arab Saudi, ambek Arab Palestina, ambek Arab Mesir, Arab Irak, iku beda kabeh, kelakuane beda kabeh. Saudi ku ora iso mesem. Kowe tau ora ngono raja Saudi mesem, gak tau. Foto cek videone gak tau. Ya pancen ngono pancen gak iso. Biyen ana Raja Fahad iso mesem iku nalika ketamonan Gus Dur. Mbah takoki Gus Dur sampean critane apa kok? Raja Saudi kok iso ngatek mesem ya. Lho iku wong Saudi dong senenge karep gak karu-karuan iku. Kayak ketiga terus juk-juk udan ngono. Gua ora tau roh mesem ndang iku mesem. Ya mok mesem to. Lah nek
apa presiden-presiden Amerika barang itu kan cekakean dia omongi Gus Dur. Ngekek-ngekek guyu. Saudi mak mesem tok ngono. Ana sing ngono. Ana sing kaya wong Mesir. Wah, omongan iku isine apa jenenge bahasa basi tok. Jadi bahasa basine wis masyaallah kuwi. Jadi nek gak biasa ngono wis kogat kaget. Kambimu apik terus langsung dicopot. Karep ya ngono. Kepengin ya mbek dicopot ngono iku. Lah kowe nek gak paham dekne terus mbok jaluk ae. Wah iku mau bahasa basi tok padahal. Bahasa basine masyaallah. Kosok bang Suli Saudi. Ngomong wong Italia ngomong nek ngomong mbek 1000 tangane serikutan ini. Nyampluk-nyampluk raine wong. Telepon barang itu tetep ngene-ngene. Ora ketok wong barang. Macam-macam itu harus dihadapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus ursila ilan nasi kafatan. Nah, dimulai dengan orang-orang Arab yang paling angel dhewe. Jadi kira-kira wallahu alam bisawab hikmah Kanjeng Nabi diutus ning Arab sik itu mergo paling angel. Wong Arab iso ya liyane iso. Kira-kira diutus ning Indonesia gampang sediluk ngono ae. Wong Indonesia iku apa manutan dijak calon kono ya manut, calon kene ya manut. Mulane do untuk pengikut kabeh ra iku. Mergo wonge manutan. Iming-imingi 50.000 ngono. Nggek gak karuan. Oh, men didhawuhi Kanjeng Nabi ya. Wes bar. Jadi ringan nek kene. Berarti dosok ning panggonan sing paling mbah Arab saja iku Arab sing paling kolot lah, paling kolot Mekah. Madinah isih apik. Saiki ae isih ketok. Ning nggone Mekah ambek ning Madinah beda banget wonge. Iku mau wong Mekah iku gak iso mesem. Padahal wis ketekan Kanjeng Nabi. Wis ketekanan Kanjeng Nabi. Iku wis angel ngono mesem. Bayangno mbiyen zaman Kanjeng Nabi menghadapi kaya apa. Ya. Dong Kanjeng Nabi ngesun putune iku Sayyidina Husain bin Hasan. Iku gawok wong Arab gawok. Aku dia anak 10 ora tau tak ambung ngono. Ya, dawuh Kanjeng Nabi, wong gak duwe rasa sayang itu. Ya, piye neh, makanya ora disayangi Gusti Allah. Orang disayangi Gusti Allah itu terus gawane menyayangi. Ayo enggak. Jadi ana wong iso ramah, sumeh, itu ya sakwise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning Arab iku. Ning Indonesia kan enggak, mulai biyen mula jenenge bangsa yang ramah, bangsa yang tersenyum. Mulane wong Saudi ku nek biji jamaah haji Indonesia paling top. Mergo manutan. Kongkon apa wae gelem ae. Ana, mundur, maju. Liyane ngayal tukaran sebe askar. Gaene tukaran askar ya padha-padha arepe iku. Nek wong Indonesia ora tau. Kok nyingkreh ya nyingkreh. Liyane wong Arab kok nyingkreh tukaran. Apa jenenge ning gone Saudi ku kan gak oleh ning gone Madinah itu kiblate kono Kanjeng Nabi kene.
Nabi gini. Ini pengimaman, ini Kanjeng Nabi. Ini raudhah itu. Kowe nek ndonga ning ngarepe makame Kanjeng Nabi suwamplo wae askar iku. Kamu madhep kiblat. Ndonga aku madhep kiblat gak madhep kuburan. Ya, wong Indonesia ya gelem termasuk ngono. Tapi nek wong Arab liyane bantah ini. Masya ora. Donga-dongaku dhewe mbok atur. Tapi kabeh dihadapi mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimulai dari yang paling kaku, paling mbah yaiku wong Mekah. Mekah itu sendiri ana sing kaku, ana sing luwih kaku meneh yaitu sing jenenge Arab. Arab itu sing ora tau ning kutha belas. Manggon gunung. Bahasane sing asli, mulane gaene dienggo syahid ning gone nahwu Arab iku. Dienggo syahid selain Quran, hadis itu omongane Arab karena dia masih asli. Nek wis ning Madinah iku wis kecampuran dengan bahasa-bahasa lain. Ya. Wal hikmatul ilahiyatu ta'ba antu sawwiya fis sajaati mayyakifu amama ta'ifatin minan nas bima yakifu amama kulin nas. Ya. Wal hikmatul ilahiyatu tai hikmah ilahiyah. Hikmah sing bangsa pangeran iku ta'ba ora kersa antu sawwiya yen to madhaake apa al hikmatul ilahiyah fis sajaati ing dalem keberanian madhaake man ing wong yakifu kang berhadapan sing ngadeg menghadapi amama taifatin ana ing ngarepe sekelompok orang minan nasi saking manusa dipadakno biman kelawan wong yakifu sing berdiri menghadapi yakifu sing berdiri amama kullinas ana ing ngarepe seluruh manusia. Itu kan jadi tidak mungkin tidak sama, mungkin sama nggak sama. Ini kaum Nabi Lut, ya Nabi Lut itu ya di situ aja. Apa namanya? Yang dihadapi ya kaum Nabi Lut tok iku. Sesulit-sulitnya itu tetap ora apa-apane nek bandingno karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruh menghadapi seluruh manusia. Karena itu juga persiapan manusianya juga beda. Kita lihat bukan berniat untuk membanding-bandingkan Nabi, tapi mereka ini diberi oleh Allah Ta'ala keistimewaan-keistimewaan yang macam-macam. Tergantung kaum-kaumnya. Ono kaum sing tukang santet kayak Nabi Musa. itu jadi macam-macamnya kaum. Lah itu harus dihadapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Makanya lalu Allah memilih, menciptakan dan lalu dipilih untuk tugas yang lebih besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai akhirnya para nabi-nabi untuk menuntaskan manusia seluruhnya sampai hari kiamat, dipilih yang mempunyai segala macam, termasuk terutama adalah keberanian yang kemarin disebut-sebut sebagai penjaganya akhlak-akhlak yang lain. Keberanian itu. Orang tidak punya keberanian, dia tidak akan lomo. Orang yang tidak punya keberanian tidak berani maju.
Orang yang tidak punya keberanian tidak bisa menghadapi orang. Ini mbok delok seluruh apa pekerti-pekerti yang mulia itu membutuhkan saja'ah ini, keberanian ini. Nek kowe nggak punya keberanian yang cukup, kamu itu nggak bisa menginfakkan bondomu kawan. Mergo kowe kuwatir engko nek tak infakno terus aku tuku rokoke piye. Esok terus mangan apa? Ada ketakutan, tidak ada keberanian. Memaafkan orang juga membutuhkan keberanian. Membela kaum lemah juga membutuhkan keberanian. Berani negur penguasa itu, ya itu kan semua yang mulia-mulia itu membutuhkan saja'ah semua. Tanpa saja'ah tidak bisa. Meninggalkan ketamaan soal dunia itu pun juga butuh keberanian. Kalau tidak, ya iso. Jadi koruptor itu pengecut kabeh itu. Tidak ada yang gagah kawan. Buktinya apa? Buktinya bisa nyolong ngono. Padahal dia sudah kaya. Kekayaan tidak sanggup membuat dia jadi orang yang berani hidup. Bandingnya dengan orang-orang yang meskipun nggak punya, tapi karena berani dia nggak nyopet, nggak nyolong. Berani. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam asja'ul anbiya, karena memang berbeda dengan nabi-nabi yang lain, misinya, tugasnya juga lebih berat. Waqad kana alaihi salatu wassalam minas saja'ati wal iqdam was sabat amamal ahwal fi asyaddiha bil makanatil ulya allati la yudanihi fiha ahad. Waqad kana lan teman-teman ana sapa Kanjeng Rasul alaihi salatu wassalam minas saja'ati saing keberanian wal iqdamilan ikdam itu berani maju, mulai incah-inceh kon pidato ae gak wani. Rawani kon pidato dadak nganggo latihan Selasa bareng. Iku wah ikdam gak wani maju ngadepi wong. Padahal wonge ya tengok-tengok linggih bloko-bloko itu. Wedi. Ikdam itu berani maju. Wasabat lan tangguh. Apa itu? Amamal ahwal. Artinya tidak goyah. Amamal ahwal menghadapi pancaroba fi asaddiha ing dalem luwih dahsyat-dahsyate ahwal. Dalam kondisi apa saja pancaroba yang dahsyat pun tetap teguh bergeming. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keberanian ikdamnya sahabatnya itu tadi bil makanatil ulya, kelawan kedudukan yang tinggi sekali dibandingkan dengan yang lain. Allati la yudani kang ora iso bandingi ing Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fiha ing dalam lati sapa ahadun orang, seseorang, satu orang pun. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa nandingi, nyedaki ngono lho. Mirip-mirip Kanjeng Nabi itu angel. Keberaniannya, ketegarannya, sahabat itu ketegarannya menghadapi mara bahaya apapun. Wala ya'lamu miqdara sumuriha illa man wahaba jallat kalimatuh.
wala ya'lamu lan ora pirsa miqdar sumuha ing ukurane keluhurane gedene tingginya lati makanatul ulya sajaannya sampai seberapa tidak ada yang sampai nggak tahu ukurannya saking beraninya yang tahu hanya ilaman wahaba kejaba zat sing paring ya man ha ing lati jalat kalimatu maha luhur apa kalimatuhu kalimate man wahaba artinya ya mau Gusti Allah tok sing pirsa seberapa jauh keberaniane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong-wong iso ngira-ngirakake ngono banding-bandingno mbek nabi-nabi liyane. Tapi ukuran yang sesungguhnya ketinggian apa budinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama dalam hal sajaah, ikdam dan sabat ini hanya Allah yang tahu. Walihada hadaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ma hadara minal ghazawat fi kulli hayati wa jihad krana araiki karena sumu sajaatihi wa ikdami wa sabatihi hadara hadir sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi apa hadir datang apa ma ing barang hadara kang datang sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayane ma hadara minal ghazawat nyatane peperangan fi kulli hayatihi ing dalem kabehane kehidupane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al jihadiyah kang bangsa perjuangan wa ma khufidha anhu lan tidak pernah wa ma khufidha lan ora diiling diingat sama anhu sanging Kanjeng Nabi tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maratan sekalipun apa annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku hama duwe krentek duwe karep duwe azam bitakhuri kelawan mundur wis berangkat to dhewe aku gak usah an maqami saking maqami Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin perjuangan qadaman au usbuan sejengkal qadaman niku sak qadaman niku apa istilah satu kaki qadaman satu kaki sekaki isbian satu jengkal pun ukuran pakai jari isbian itu mbok waca isbian kena usbuan kena asbuan kena wis iki paling enak iki kowe gak tau keliru nek maca iki sama sekali. Kalau kita lihat kehidupan Kanjeng Nabi terutama dalam hal perjuangannya itu tidak pernah Kanjeng Nabi perang terus tengok-tengok dhewe kono dikongkon budal perang Badar kono ada bangkat kono musuh di sana itu di Badar kan ning Uhud sudah bangkat kono aku tak ning kene ae gak Uhud juga di depan, hampir di depan semuanya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mundur. Itu al-amru. Jadi sikap Kanjeng Nabi yang hadara mahadara minal ghazawat. Dan kita tidak pernah mendengar, tidak pernah diingat orang Kanjeng Nabi pernah mundur, tidak pernah. Maksudnya ma'kufidho itu. Kalau pernah kan mesti diingat oleh sahabat, disampaikan tabiin, disampaikan tabiin sampai ke kita. Ini tidak pernah ada. Ceritanya Kanjeng Nabi mundur dari perjuangan.
Al amru alladzi ja'alahu iku perkara alladzi ja'alahu kang dadekake ya ladzi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabi antarane sahabat-sahabate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam didadekake mil al uyun wasudur sepenuh mata dan dada. Artinya sepenuh mata, sepenuh dada itu mereka tunduk patuh sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ono sing berengkele, gak ono. Matanya selalu melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemanapun ya ikut. Dadanya menghadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana beliau? Qaidan sebagai pemimpin, mutaan sing ditaati. Yabtadiru shaghiri minhum al kabir isyaratahu. Agi-agi yabtadiru. Agi-agi sapa as-saghiru sing cilik minhum saking ashabu. Wal kabiru lan sing gedhe. Agi-agi isyaratahu ing nunjuke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Kanjeng Nabi kok nunjukkan Ron, wabeh cilik gedhe rono kabeh. Edan kabeh. Itu karena apa? Ya karena Kanjeng Nabi dikenal tidak pernah mundur dari perjuangan itu. Kalau berjuang ya bareng-bareng. Zawatun Nabi itu artinya peperangan-peperangan yang dipimpin langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ada syariah kecil-kecilan itu aja orang disuruh. Iku ono begal ning kono iku ono perangi ngono. Tapi kalau perang besar seperti Badar, seperti sampai seperti Hunain, Kanjeng Nabi di depan sendiri. Bahkan di Hunain itu banyak yang mundur, Kanjeng Nabi sendiri bersama sahabat-sahabat dekatnya tidak mundur sama sekali. Ndudono nek Kanjeng Nabi memang luar biasa keberaniannya. Kanjeng Nabi diikuti telunjuknya yang melihat sana, orang ke sana semua. Situ semua. La li annahu Rasulullah faqat. Ora krana sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Gusti Allah faqat kali bloko. Bal lima kanu yarauna minhu balik krana barang kanu kang ana ya ashabuhu yarauna ningali ya ashabu minhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayane makanu yarauna minhu minas sajaati nyatane keberanian alati kanu yarauna anfusahum kang ana ya ashab yarauna ningali ya ashab anfusahum ing awak-awak dhewe ne ashab bin nisbatilah kelawan dinisbatake laha marang sajae Kanjeng Nabi yarauna adaman sorfan adaman ora ana sorfan sama sekali adaman sorfan tidak ada sama sekali. Padahal bafihimul abtal di dalam ashab itu padahal bafihim lan iku ing dalam ashab al abtal utawi pahlawan-pahlawan alladzina kanat kang ana ya lazina ana iku tudrabu digawe bisa jaatihim kanthi keberaniane alladzina apa al amsalu pira-pira patah-pepatah. Patah itu bisa dengan kata-kata yang memang dirangkai-rangkai, tapi ada yang karena menggunakan tokoh. Misalnya orang Arab mengatakan apa? Asya minal asad. Lebih berani dari singa, bangsa ngono itu. Nek menusa namanya. Jadi kayak apa jenenge Akram min Hatim, lebih loman timbangane Hatim. Abkhal min Jahid,
luwih bakhil timbangane jaket. Itu karena itu dia orang yang bakhil sekali, itu dijadikan pepatah. Di keberanian sekabat-sekabat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, dibuat pepatah. Orang beraninya kayak begitu. Ono sing kaya Sayyidina Umar, ono sing kaya Sayyidina Ali, ono sing kaya Khalid bin Walid, semuanya itu merupakan contoh-contoh kecil dari sahabat-sahabat. Kenapa mereka? Mereka pada ikut tunduk patuh nunut swarga katut neraka. Swarga nunut neraka katut. Niku Kanjeng Nabi. Kenapa? Bukan hanya karena Kanjeng Nabi itu Rasulullah yang harus diikuti, ndak. Tapi mereka lihat Kanjeng Nabi. Mulanya siapa saja yang mempunyai pekerti-pekerti yang luhur itu melihat Kanjeng Nabi seolah-olah dia tidak mempunyai pekerti itu sama sekali. Dia boleh terkenal sebagai pemberani seperti Sayyidina Ali, tapi kalau banding dengan Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat Ali merasa tidak punya keberanian sama sekali. Dia masih berlindung di belakangnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menganggap diri mereka tidak ada apa-apanya kalau melihat keberaniannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak terus runtutannya akhlak-akhlak liyane saja, lomane segala macam itu. Mereka yang lomo-lomo itu juga merasa tidak punya sifat itu ketika melihat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sahabat Umar itu kalau menginfakkan hartanya itu separuh dari hartanya. Separuh itu kabeh lah, termasuk benda mati barang itu. Ora kok separuh duit tok isine dompet tok gak. Jadi kekayaan jenis kekayaan yang dihitung mbekan anu itu. Departemen keuangan itu orang mau duit tok, mau gak kertas-kertas berharga tok, tapi termasuk tegalan anu. Nah itu semua harta itu sahabat Umar itu kalau infak separuh. Sahabat Utsman sepertelon. Sahabat Abu Bakar malah seluruhnya. Nah iku Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umumna sapa sing arep infak itu Sayyidina Utsman menyerahkan sepertiga kekayaannya. Sepertiga kekayaannya sahabat Utsman ini jauh lebih banyak daripada setengah bandane sahabat Umar sekaligus seluruh bandane sahabat Abu Bakar. Seluruh hartane sahabat Abu Bakar ditambah seluruh ditambah setengah hartane sahabat Umar itu enggak apa-apane karo sepertiga hartane Sayyidina Utsman. Mergo sugih blegeduk sahabat Utsman itu. Sugih blegeduk. Jadi infak itu bukan banyaknya, tapi persentasinya dari kekayaan seluruhnya. Kowe iku kok sedekah 50.000, wah suwake banget itu. Bisnis berarti kowe lho ya. Itu ngono iku. Jadi dibandingno anggota DPR ngei 100.000. Sithik banget. Sahabat Abu Bakar seluruhnya itu dibanding sampean sepertelone Sayyidina Utsman ora apa-apa. Tapi nilainya bukan jumlahnya, tapi itu seluruhnya. Nanti Kanjeng Nabi, lho kok kabeh lah awakmu.
Awakmu kalau keluargamu apa? Kalau menembukan kali keluarga, kita cekap kagungan Gusti Allah kali jenengan. Ngono. Tanpa hitungan. Itu kalau tidak punya keberanian tidak berani. Mulanya nek mbok pikir-pikir kalau zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak sekabat-sekabatnya yang dekat-dekat itu. Kita itu tidak punya keberanian sama sekali. Apa meneh kok sekabat kita gak ada keberanian sama sekali. Wong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maisai tek plung. Wong saiki apa wani urip tek plung. Tek plung itu ya kayak manuk, kayak burung. Yang akan dimakan hari ini ya dicari hari ini. Sesuk golek neh. Manuk kan gitu. Manuk gak ndek gudang. Enggak ada hari barang kaon. Ndek jiku golek dipangan saiki. Sesuk golek neh pangan. Saiki apa ana wae. Ana sing wani tek plung ngono gak ono. Karena tidak ada keberanian itu, tidak ada keberanian. Mesti khawatir, kok piye? Wis ngono ae sih. Jalukane pensiun barang. Jadi ono jaminan masa depan barang. La ilaha illallah. Suwanging wedine melarat itu nemen banget. Wedi melarat itu luar biasa. Nanti korupsi barang kok saking wedine melarat. Wa huwa za Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Kepengen dah kendele Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa. Nah iki wa tawi iki za ya iki Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Ini Sayyidina Ali, coba lihat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, yang terkenal pendekar pemberani. Nalika memimpin perang Khaibar itu masih muda sekali. Nganggo helme Kanjeng Nabi itu, pakaian kepala itu, penutup kepala itu untuk perang itu. Lobok. Lobok. No api apa duel karo Marhab itu jadi zaman biyen itu nek perang itu didahului dengan duel. Kayak perang Badar maju keluarganya Abu Sufyan itu, bojone apa bapake Hindun, dulure Hindun barang Hindun itu bojone Abu Sufyan. Maju nantang sik. Ndi balane Muhammad sing maju. Dijoni wong Ansor gak gelem, gak banding. Aku golek wong sing sebanding. Ditoni Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, Pak. Ya keok kan. Pada waktu dengan Khaibar itu juga gitu, ada duel dulu. Sana ngetokno Marhab, ini ngetokno Sayyidina Ali. Marhab itu ngojaran, oi Ali itu loh, ora Ali sing didudoi wong pasukan Islam kabeh. Masukane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipameri ndekne jarane niku wedi. Mudhun kok jaran, wong Islam delok iki. Pedange dikenekno ning pedang cret. Jarane iku isih ngadeg ngene. Didudul nek dene dil, kok dadi loro. Jaran dadi loro. Dikenekno ndekne meneng ae ngene. Wong ndak lho kok gak apa-apa ngadeg to. Dudul nek dil dadi loro. Ayo.
sing maju ngejoni Mas Sayyidina Ali karamallah. Ya asale ya dinyaki lho piye kok cah cilik ngene dikongkon nglawan aku. Qad alimat Khaybaru anni marhabu sakis silah. Itu tantang-tantangane mbekan Sayyidina Ali itu nganggo syair. Buareng gelut-gelut bleduk tok. Wong ngenteni kono ngenteni kene ngenteni iki sing menang sing ndi kok suwine ngene pedang tok kelelap. Suwe-suwe terus gak ada gerakan, debu-debu sudah turun ke bawah. Sayyidina Ali alang kerik. Marhab itu jadi loro. Orang kok tugel ngene gak miring ini. Kok pundak tengen mengisor. Ambekan pedang Zulfikare Sayyidina Ali. Ewa segitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah ya tarifu. Ngakoni ya sahabat Ali bihadzil haqiqati kelawan iki kenyataan fi sarahatin tamah. Kenyataan apa? Kenyataan iki mau lho sing dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi itu. Sahabat Nabi itu kalau melihat keberaniannya Kanjeng Nabi, mereka merasa tidak punya sama sekali keberanian. Nek dibandingno karo Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali sendiri yang terkenal pemberani itu mengakoni kenyataan ini fi sarahatin tamatin ing dalam keterus terangan yang sempurna. Ya. Ora kok apa isyarat-isyarat Kanjeng Nabi gini-gini enggak, saraka jelas sekali. Idz yaqulu nalikane ngendika sapa sahabat Ali, inna kunna idza staddal ya idza staddal bas aku pak ora ya inna kunna idza staddal bas ikhmarratil hadak ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna sedune kita para pasukan Islam, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza staddal ba's nalikane dahsyat istaddan nemen apa al ba'su kegentingannya perang. Ba's itu kegentingan perang. Wahmaratil hadak dan sudah memerah pandangan-pandangan itu. Hadak itu mata. Iku ndudono wong mendelik kabeh. Ka ana sing ora emosi, kuwi semua abang ngono abang. Nek wis kondisi begitu, perang campur sampai hebat era karuan, mata-mata sudah memerah itu ittaqaina. Ittaqaina itu berlindung kita bi Rasulillah kelawan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama yakunu ahadun aqrab ilal adawi minhu. Iki pengakuan Sayyidina Ali. Nek wis nemen medeni wong iku, mereka ada ngamping Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama yakunu ahadun aqrab, mongko ora ana sapa ahadun wong suwiji, ora ana iku aqraba, luwih parek ilal aduwi marang musuh minhu tinimbangane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih dekat dengan musuh dari Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi paling depan sendiri, paling dekat dengan musuh. Walaqad ra'aituni yauma badrin. Anyekti teman-teman ningali sapa ingsun ing awak dhewe ingsun. Saya ingat, saya lihat sendiri yauma badrin ana ing peristiwa Badar, hari perang Badar, perangan dahsyat yang musuhnya 1000, pasukan Kanjeng Nabi mau 300 itu.
Wa nahnu ta'i kita iku naluzu. Itu ngeriungi, naluzu itu bergabung, berlindung, ngumpul bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bau mak wong 300 ngeriungi Kanjeng Nabi, wa huwa utai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku akrabuna luweh parek-parek kita ilal adui marang musuh. Jadi kita ngerombol di belakangnya Kanjeng Nabi yang terdepan di depan musuh. Musuh sing 1000. Rawahu riwayatake iki dawuh Sayyidina Ali sing terang-terangan iki sapa Ahmad, Imam Ahmad wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Pamin dzalika mayahki Sayyiduna Jabir wallahu alam.